Hallo! Agus fáilte ag bhfuil go. Hier legal bhí cinach ag sin fíorchaíocht talentach a le isteachníos ganneom. Chuir don bham bhí ag Royal Variety sin. An 12 Juni ar tíachchas an talentach go heiltaí. A thula duineachchas an áte buil an Royal Variety Show. Is State University Sneike, Sharky Fat Culture, Nia Soite, the Hooks and Tanta Sharonach. Siat, Nibby Heaven. Could have fought you here, Kennash na Sgoil. Miss Mardon, bun fish. Agus capture hula duine, endorser. Nes gyfel na brifyn jesio yn taw mac yn coelio hwyr eisiau chym fi yn hawn taci. Fought you, co ship. Is she in the dolly dancer? Now Shiva ha coi jesio son dancer. Jichu fata has a very dancer caller. Has she any of you to Beinn or song called as quite Beinn in it? Has she done a practice quite Tursons and Shacking? Féinnig go bheith siomh óbhach máach le chu trí sa bhí siomh a practice a fáil siomh smidinge ar a gaibh a bunathach. Defin, le. Siútah, toisich. Féinnig go bheith gint in íar project nó gan practice coit tips and shacking. Ach yn glwys ar yr haniach rhan ila ac yn tras mwyn gyfyn hawdd ac yn gysfain i'r Royal Variety Show. Co hacking maha. Hi, it's Mr. Caitlin. Hi Caitlin, let me here's the grag around and Mr. Gynnar Howard. No, Shema Jessina Hanner. Diolch Caitlin, a just co-hack it called the ninjas. Hamam, mo fiúd, agus mo brachar córum yn June. Agus ta mar eisiau eisiau ffer ac yn. O, has i bydden fi hyn. Han ni'r sio dîdach i'r le, i'r clesan. O, has i gwmp pros a lasda. Ja, maar ik heb een brief van deze voor de hand. Hallo, ik is Thàlant of Bheinn. Hi, it's Mr. Caitlin. I'm a Jake Weird agus yn noch Shema Jessina Hanner. Right, well, ha cwpa mór acw. Well, ha lanushka. Anesh, ha mi giri sŵl yn y gwrnwg agus y cwntag o tri. Jeshaw? Tri. Bakit po wan iske akit y hanes bawr gan ac yn ei fi yn trec cwbal i siarad. Tap away. Beacon! Jake, call her son. She floated in it. You're interested with a soul and held in a danger. When missing my home passengers, put it me. How long Beacon? Can I have a dish in it? Hamasak uitgegoogeld. Briakin, singing Ulish aan de Janov. Hot gin rooms. Wow, has net in twee beschrijvingen uitgekomen agus kniel vergelijk magioders aan een Royal Variety Show. Ha unia Thàlant Iraqo ac yn gyda am stocha dyn esan y hwys. Sylwn nhw esan hysyn eating yn stofn yn briacyn. Fi mysyn y fi dogsol cyudek. Falt an, fel Jesus yn y brif yn eithgyn. Ha. Hallo, ik is Thàlant of Bheinn. Hi, it's Mr. Alex from Dosh and Toro Sherlamson too. Gyr ma heis dy Aaron.